May poros kay kong ang kapampangan. Yung pikakarini mga pampangan kayo. Mga pampangan tamo. Kalupanitang sabi ng Corey. Bye palay sabla. Corey, dakala salamat. Mike, Yop, dakala salamat. Ako, isang kayo ni, Kapampangan 101. Ko sana sasawang makirandam kay kami. Nang kaya pisagyan tayo tanganang ping Corey. Adwaya itangamano. Pareho yung spelling, pero pareho pangayagkas. Ren kaya na kanyan, nung basan data, nang kaya demon, kalupan nila nga sa retang turong, detang diacritical marks. O ren ni rin ka na akong yan ingat panapon. Buko, yapin niya yung buko. Detang ating saboren. Ngayon itang metong buko. Yapin niya itang buko ng kwayan. Eya kawayan. In kawayan, Tagalog ya kwayan. At yung pang metong ken, nengala ko mong letrato itang singo. Detang singo retang ilaban rin kayo detang ating kang singo blister kilang kilbas buko kaya kilang dila, kaya kilang labi. Ita naman metong singo Balam ning sisingo yung metong bagat mo ring deng lobo. Pache siningo ita atin yang busbus siningo yo. Ko sana sasawa, dakala salamat. Corey, dakala salamat Hanggang kay nga tutuking pamikit, kening video ming malating gagawang Corey.